Oke, selamat pagi pemirsa. Selamat berjumpa kembali di channel kita Torajanis. Pemirsa, kita di atas ketinggian 94 meter di atas kota Puliu pemirsa. Oke. Yang itu rute mentama Puliu pemirsa. Siapa tahu dia komite mitiro lalan. Yang itu lalan tama Tagari Balusu. Kita pantau ke bawah ini sekitaran Puliu, Palawa, Tungkunan Sanglunga pemirsa. Yang baru juga selesai dilaksanakan ritual adat Rambu Solo almarhumah ini ganti pemirsa. Sudah selesai acaranya. Saat ini kita di Tagari Puliu di halaman Tongkonan Tagari Puliu atau Pak Pararukan pemirsa. Yang kelihatan ini Tongkonan Sanglunga Palawa, keren sekali pemirsa. Kita pantau dari udara. Cantik memang pemirsa tuh. Toraja keren, mantap sekali pemirsa. Oke pemirsa yang sudah bergabung, di share dulu videonya pemirsa. Kita punya video di share dulu bosku, di subscribe, di follow, di share, di komen pemirsa. Oke, kita putar-putar dulu di sekitaran Tongkonan Sanglunga ini, mantap sekali. Jadi kok kita terbang mendeti putar-putar. Kita membawa mantap pemirsa dari di Sanglunga ke Puliu. Oke, kita kasih ke Puliu pemirsa. Kita kasih ke Puliu. Kita menyeberang persawahan Sikalau mana ke Puliu pemirsa. Sementara kelihatan daerah persawahan yang mana matanya mantar kutu pemirsa. Jadi itu nanti menenasang mata tuh. Oke, seperti itu pemirsa. Kita masuk di jembatan Tagari, jembatan merah putih, tapi tidak terlalu kelihatan detail pemirsa karena kita agak jauh di atas ini. Masih ketinggian 75 meter pemirsa. Kita putar-putar dulu di sini. Kita spill seluruh lokasi. Sekitaran Puliu, Tagari Balusu pemirsa. Keren memang pemirsa. Kita putar-putar dulu. Di mana hari ini? Masih dalam rangkaian ritual adat Rambu Solo almarhum Dade Silasa atau Nenek Vika pemirsa di Tongkonan Puliu, Tagari Balusu. Oke, kita merapat ke Tongkonan Puliu, Tagari Balusu bersama Om Gateng pemirsa. Di mana hari ini akan berlangsung kegiatan Totongkon atau penerimaan tamu pemirsa. Jadi sementara keluarga mempersiapkan diri untuk memasuki ruangan penerimaan tamu, di mana hari ini atau pagi ini akan diawali dengan rombongan Pak Tondokan. Jadi Pak Tondokan tulah tamu dulu sama rombongan pemirsa. Namanya Toyo Mesalian. Keren sekali Puliu pemirsa. Mantap view. Mantap
Kalau ya tuh kuliah pemirsa. Kirinnya mau. Kirinnya mau pemirsa kuliah. Kuliah jago. Jago memang kuliah. Sadia mereketi anda ya, mangkar ka di basa to rombongan eh? Oh tayo pa. Dia mendaftar nih pak? Tayo pala? Udah sadia to doang. Jago. Oke. Kita spill dulu lokasi. Sempurnan kuliah pemirsaku. Seperti itu pemirsa. Lokasi kuliah Tagari, Halus Toraja Utara. Sambil kita menunggu rombongan kloter pertama ini pemirsa yang akan memasuki ruang penerimaan tamu, sementara mempersiapkan diri, dan sesaat lagi akan dibacakan daftar rombongan patondokan yang akan memasuki pelataran duka di Puliung. Di sini bagus. Tagari Balusu. Kita putar-putar lagi. Seperti apa pantauan dari udara sekitaran rongkonan Pak Pararukan Puliung Tagari Balusu pemirsa. Oke. Kirin Liu. Seperti itu pemirsa. Itu pemirsaku. Oke. Lah kendap-kendap ya makirok ke satu merana tamu rombongan pemirsa. Kita coba mendekat ke halaman Dongkonan. Oke. Seperti itu. Oh. Jenazah di atas sekian pemirsa. Oh, almarhum Nenek Pika pemirsa. Kita spill dulu. Kumpul dulu deh, kumpul. Kasih rapi dulu di depan. Satu kali. Kita spill dulu yang penerimaan tamu. Coba atur rapi dulu satu kali. Ya. Di sini depan ya. Foto itu. Iya. Ya. Kayak foto tadi. Panggil semua teman-temannya. Ayo. Foto dulu, foto. Semua sini. Semua sini. Ini sudah semua kan? Sudah foto kan? Belum ke saya. Koordinasi dulu saudara-saudara yang lain semua. Satu kali foto. Nanti yang belum pembedanya nanti. Pakai mic. Oke. Ayo, bikin rapi dulu. Kasih lebar. Atur dulu teman-temanmu, Pak. Kau yang besar-besar baru kau tidak bisa atur yang kecil-kecil. Kasih rapi. Sini. Ya. Yang tinggi-tinggi di pinggir. Ya. Dikasih di pinggir yang tinggi-tinggi.
Oh. Ayan di sini nak. Oh, tuh ada pemirsa. Oh. Jago. Rapat lagi deh. Ini ibeng di sini. Nih, nih. Iya, oke. Jangan pilih yang oh, lihat celah temannya. Ya, oke. Oh, seperti itu. Jago mau. Jago mau Oke. bilang di tukang foto sana kan. Iya, iya. Foto ke video. Ini apa nih? Cepat panas diriku. Malasan loh pemirsa, malasu. Oke, kita spill dulu. Spill dulu ayo foto ya sana yang jempol sama. Penir tam. Oke. Foto dulu. Fokus dulu kayak foto. Di depan. Mau lihat orang ganteng di depan, Om ganteng. Oke, jangan bongkar dulu. Hop. Jangan bongkar dulu. Dengar apa-apa? Jempol dulu ibu. Oh, bergaya dulu, live ini, live. Oke. Jago. Oh, Cantina sama cucunya ini pemirsa. Oke. Prabroro. Oke. Hidup Praroro. Oh, Prabowo. Oke. Terima kasih. Kita spill dulu ke roll. Sudah tiba di pelataran duka ini pemirsa. Oh, yang mempersiapkan diri akan memasuki juga ruang penerimaan tamu nanti. Oke. Sementara berlangsung. Kakawana ami kadambir ala nami siman rokote babangana lupa batalu am tangabulan tarang pangadilan diada Mantap bosku jerekan lagi pemirsa. belana denu seluruh buku tulang pamadu itu katong buranna dia mau temang lukotemo dia mau tu rombongan Mace, selamat pagi Mace. oke Mace dari Julio menyapa. Woi, sarapan donat masih ada bekal. Weh, mantap sekali Mace. Oh, bekal pemirsa. rombongan ni elemen Gagari Rere Rampo Marene Nanteno Mempatu Lago Papa Aldo rombongan ni Seril Tagari Saungan Rampo Mabulian Bay Mempatu Mali Lago Papa Aldo rombongan na Mama Ade Tagari Pulio Rampo Mabulian Bay Mempatu Mali Lago Papa Renal rombongan na Negama Tagari Pulio Rampo Mabulian Bay Rampo Mawimata rombongan na Pendeta Jemaat Tagari Inde Tagari Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Renal rombongan na Bapak Miguel Tagari Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Renal rombongan na Mama Ade Tagari Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Renal rombongan na Bapak Bella Timiga Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Renal rombongan na Bapak Darul Timiga Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Icon rombongan na Bapak Bella Timiga Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Renal rombongan na Netiku Tagari Rampo Marene Nanteno Rampo Medan Namani Lago Papa Renal rombongan na Bapak Eva Toku Seduse Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Renal rombongan na Angel Tagari Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Icon rombongan na Pera Timika Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Icon rombongan na Nenian Saungan Tagari Rampo Mabulian Bay Rampo Medan Namani Lago Papa Naldo rombongan na Bapak Asri Batu Nekiren Timika Rampo Marene Nanteno Rampo Medan Namani Lago Papa Renal Sudah foto tadi, Bu. rombongan na Bapak Asri Batu Nekiren Timika Rampo Marene Nanteno Rampo Medan Namani Lago Papa Hipson
Rombongan na pa Baba Asri, Batu Nekiren, Timika, Rambong Abulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Deral. Rombongan na pa Baba Asri, Batu Nekiren, Timika, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Deral. Rombongan na Bapak Kiren, Timika, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Renal. Rombongan na Bapak Wawan, Timika, Rambong Marini Nantino, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Renal. Rombongan na Newawan, Andulan, Rambong Marini Nantino, Rambong Maui Mata. Rombongan na Bapak Delan, Timika, Rambong Marini Nantino, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Hicun. Rombongan na Negail, Pasabau, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Nalro. Rombongan na Bapak Wawan, Timika, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali. Rambong Medan Namali, Lago Bapak Hicun. Rombongan na Bapak Wawan, Timika, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Delan. Rombongan na Nerein, Tagari, Bulio, Rambong Marini Nantino, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Renal. Rombongan na Bapak Bintang, Timika, Batujong Menanggala, Rambong Marini Nantino, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Renal. Rombongan na Bapak Bintang, Timika, Batujong Menanggala, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Hicun. Rombongan na Bapak Bintang, Timika, Batujong Menanggala, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Deral. Rombongan na Bapak Bintang, Timika, Batujong Menanggala, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Victor. Na rombongan na Bintang, Batu Mama Irus, Timika, Rambong Mabulian Bay, Rambong Medan Namali, Lago Bapak Eki. Yan ang sangudo po sa lugar sa lubugo, taulang pumatayin po katungkulan na tama din katungkulan mapipisan. Apa? Bukan kami pasal tak kalian. Saya apa? Depan. Oke. Akan memasuki ruang tamu rombongan kloter pertama pemirsa. Yang diawali dengan rombongan Patundukan. Hei. Langsung kah? Langsung. Oke, terima kasih. Honda sedikit pemirsa. Siman rokoto parande karua dia maririt nalita ka dia mengapi inatana maka mana tabi bulan buku siman rara tina yoku tabi kupau peting babulan siman kubadan kandian kalama rokotim panti kayu makara ini midinas mamara tinggi Hindi karani serang sarang bisa di mobil tambali di anda batu silambi dia sokaranan siratuan dia main nene tamu nene todo lota potau bunga
Melau bisa amengka ililang abiu biu iya bian namelau lau bisa latung dona solatu daerah na tangata tiru rika laku tangata apa rika mananda datung tengali oning na iso di pada umpe garen tadi halin oning na umpunan gela laku baaba galembang iya modang dana serina kato dengan bulan untiro ampun na de tondor kapuhanna teda enan si toe tintingi dia moteu ba bagalua sikan nero ruan dia moteta rampa kadikan belisara makalima anaraga diumba pantara nagana padang direre pangaluluan na padang di sahungan tuna turi yang mana lilina padang di tagari inde tundo nanai bendang inde sangka anak kabutuan kula dia mau tema allo to demo dia mau te kula to marasan siya yo kalamba asibar rubarana atau tiumba padang di timika to dio padang di Papua padang untam bulan tasaka umpari baateng enane etang karawan dio timba tontong ponno di sionen elempan tondogona Frans Kaisebo dae nanna Silas Papare tondogona Martin Inde to dio padang di Papua to dio tondogo tu balo dae nanti kanan ronggo pagapagan narakati umba pantara nagana padang adian bulan to daya tondogo mangkana lil iman samara Allah ina to turoi manite kalandona padang adian bulan bulan nane emang ngiri lolo sukan daure nane emang ngiwa manggi iri laku bukada laku tule ranni tangata isar riga tau tangata pelele raka sia yo kalamba asibar barana atau tiumba padang adinang gala to dio tondona datu baine rare etung kasanganna tondok annan karobina nalili imisa ababana to dio tondona nai bendan to di poda tumuane popata allo aina tonna pagolgolondo pong kalu alam padang adiran dan batu untun dan anggaman humuanena lepungan bulan purro yang saungan laate lambunna tanah matarik kallo tonna dinandolalani bayi poki bayi tampun delo bayi na pung manapa atama padang di seseng anna di tina awam bakul lona anna mempa tua dena pung kutui kada situruna lepungan bulan misa kada di potuo pantan kada di pomate kumua mambela tondogo mirandal langi mallun to tanga matabu komi maalo piyau gaung tanga magia maakoni dau salebu umpo pani angin umpo lente ketalim buru ike mi bolam barang tambo lagi mi borongan
Ami rambo tangani no ente tutun tangani esoma dagang budu pagabagan naraga pasakina pu ala ko batang galemi rabagan ato kau banan dio dondon to batang ami paria tanun lako batang galemi pasembe tali kuran dio dondon to batang ami mirambo undong dong ni allo leko na inde daw hambe kula asumulena inde daw kaya ngatungang maalimbang asura amo daw te sarigan digara matindo lo bimulaan daw te pandu diang gil kumua tiku tondo ko lipo tondo ko lilingi monto madaenan di podaenan apa tanga bayun ay mani tondo ko ku babayun ni tatakin ay mani daenan miku patakin ni kuwa inde na masusura renge emang more tanda tinaran kuwa na ko pakit ako kay sumpulo loko na bating upo tang kipindaw nan na Mario belan na marasan angga tumirapo dalang angga tumaagabunan nao pagabagan na ragaan akanadang bagaya kapong sunagan modarapang yung garaga sang kederan kumambong sang atiyang karan lumingka si tangge sorokan sebo lumio si balabataruan sa papelang barang di bulu bolo si tamurana kalau si ponoy sina kabu pambura bubungan solato sampa ko digiring pingdan tarimay dia mo taro si sumbong rande palai dia mo rakka si tado saat lagi akan masuk Mapapangan pemirsa. Mapapangan ini semua anak cucu dan keluarga besar almarhum akan memberikan sekapur siri atau pangan pemirsa. Berkali kumpulkan pemirsa. Oh. Mantap bosku.
rombongan negara birang kasihan rubo tim banting ayo mengareng mi lagu kamu awang kali rubo pimpin main di rubo Ka'bah langsung ilang suruh negara warga kaderangan Indo Saraka kami kita minta Ini kan. Ayo, tama perang isolasan ki sabu tentang keseluruh nang baba. Minda terong terong na neleman damirere umpatu papanaldo. Terong na neleman damirere umpatu papanaldo. Minda terong na Papa Asri batu nekiren jomitimika umpatu Papa Ikson. Terong na Papa Asri batu nekiren jomitimika umpatu Papa Ikson. Minda terong na nerein indete pulio umpatu Papa Renal. Terong na nerein indete pulio umpatu Papa Renal. Setalino. Pamale mete terong untuk kiano papengkola mai. Jam-jam 2 nak apa ya? Hindi sana. Tera ka din. Hindi di sana. Dami ko lang ito dito lang. Minda terong na Papa Bintang jomitimika batu jong menanggala umpatu Papa Renal. Terong na Papa Bintang jomitimika batu jong menanggala umpatu Papa Renal. Minda terong na Papa Asri batu nekiren jomitimika umpatu Renal umpatu Papa Renal. Terong na Papa Asri batu nekiren jomitimika umpatu Papa Renal. Minda terong na Papa Wawan jomitimika umpatu Papa Renal. Terong na Papa Wawan jomitimika umpatu Papa Renal. Minda terong na Newawan Damendulan napaway matan. Terong na Newawan Damendulan napaway matan. Yato terong mesay na mang kamulito na. Minda terong na Papadelan jomitimika umpatu Papa Ikson. Terong na Papadelan jomitimika umpatu Papa Ikson. Jadi mang kamu tahu pemirsa. Dan foto terong sama mesa mang kamu ditulun dipakai mantawan apo. Terong na netiku indete pulio umpatu Papa Renal. Terong na netiku indete pulio umpatu Papa Renal. Ya tu lagi bahasa teh kispai. Ya tu bayi dan nasa mau panggung, tama perangi soal nasan. Oke, piring iba mi pemirsa. Oh. Lamalikan dulu semolong-malong. Bayi na Papa Bintang jomitimika batu jong minanggala umpatu Papa Deral.
Bapak Bintang, Jomi Timika, Batu Jomi Nenggala, Umpatu Bapak Ikson. Baiknya Bapak Asri, Jomi Timika, Umpatu Bapak Deral. Baiknya Bapak Darul, Jomi Timika, Umpatu Bapak Ikson. Baiknya Bapak Bella, Jomi Timika, Umpatu Bapak Ikson. Baiknya Neseril Damisongan, Umpatu Bapak Naldo. Baiknya Negama Indah Terpulio, Umpatu Bapak Mata. Baiknya Pendeta Jemaat Tagari, Indah Terpulio, Umpatu Bapak Renal. Baiknya Nelian Damisongan, Umpatu Bapak Naldo. Baiknya Negail Dami Pasabau, Umpatu Bapak Naldo. Baiknya Bapak Asri Jomi Timika, Umpatu Bapak Eki. Baiknya Bapak Kiren Jomi Timika, Patulong Mebori, Umpatu Bapak Renal. Baiknya Bapak Wawan Jomi Timika, Umpatu Bapak Ikson. Baiknya Bapak Wawan Jomi Timika, Umpatu Bapak Deral. Tinggal muka. Baiknya Bapak Bintang Jomi Timika, Batu Jomi Nenggala, Umpatu Bapak Victor. Baiknya Nek Bintang Batu Bapak Irus Jomi Timika, Umpatu Bapak Eki. Baiknya Bapak Epa Jomi Kuse-Kuse, Umpatu Bapak Renal. Baiknya Nek Fani Dami Gadundung, Umpatu Bapak Naldo. Baiknya Angel Indah Terpulio, Umpatu Bapak Ikson. Baiknya Pera Jomi Timika, Umpatu Bapak Ikson. Baiknya Mama Ade Indah Terpulio, Umpatu Bapak Ikson. Oh salah, Umpatu Bapak Renal. Baiknya Mama Ade Indah Terpulio, Umpatu Bapak Renal. Para menonton kesuruh sorong aku Panginoon. Bulan na masih sambo mo tama taling aduanta temai tangken suruh mabu sa balimpang tama suling ipaberanginta anggan na temai ketangan lindo saraga manggana pamasiyang sambo anak pare-pare nangga pati pa sa saranto di orian bulanta kukuha na kanadadian bumuso na kondo tarapang apagabagan na rakatamir raputalang angga to makakagunan nao belan naman kamuji isino lindo kapalin ni manite may sarungan Cebu tanga palambi taruan sapa tangun tandai mani palisut na bangaran nampa tangun nisa ni manitang na narantian tuyo tanga palambi mani niyo liso bala ami pagabagan naraga niyo taro no si sumbong mo nakuha na kanadalian na bumuso na kondo tarapang apagabagan naraga tumer raputol lang ang gato maagaponan nao minto na tangkiyang gai tangal laki tungkanan lago batang arigalemi kuwi mga tabi tapatan ramba pataling aduanta tapalidan suling ipaberanginta kuwi mga katungkunan kamarintinan turang purong tanda kasiki maputang asibaniran rampo mawe mata la senyolindo kami keluarga katungkunan kamarintinan turang pumitan damali lago Bapak Naldo la senyolindo kami Bapak Naldo katungkunan kamarintinan turang pumitan damali lago Bapak Renal la senyolindo kami Bapak Renal katungkunan kamarintinan turang pumitan damali lago Bapak Icon la senyolindo kami Bapak Icon katungkunan kamarintinan turang pumitan damali lago Bapak Deral la senyolindo kami Bapak Deral kamarintinan turang pumitan damali lago Bapak Victor la senyolindo kami Bapak Victor katungkunan kamarintinan turang pumitan damali lago Bapak Eki la senyolindo kami Bapak Eki Pumua katungkunan minimo di maalo to demo langan kini bang mabululong kilande maawat ang kiliswan pumua tabu kayo lang masuling karalata belan na kasisang katulamban kilen do tamate baru di pamaratu la kita mati aruga ang pulembang laung pamatuhin do katungkunan ta pumua tabi tabu kayo lang masuling karalata tadi
Bibitnya kurang. Kalau yang Tahu itu sisa-sisa ya. halo Mace, oke. Terima kasih. Halo. Good morning from you. Halo Mace, oke. Bisa sih kubah tuh. Walang kamar ko tutang garam nila. Boyo kinteng kay. Oh, Cewek-cewek cantik-cantik iya, semua lah. cantik-cantik semua tuh ada. Lalan na. Iya. Kembali ke laptop. Ah. Oke. Kembali Oke. ke laptop. Kembali ke laptop. Belva cantik banget. Cantik banget tuh, Rak. Ya, magandang para sa seluruh rasa lubugo di meron susulang baite barang-barang di pamanato kung tabi ta patanan pataling aduan ta balidan suling iba berangin ta belan na lafisong na tulamban ki lendo utama di barang-barang di pamanato la susunod ito nurang ki itama di karuga ang bulim pangalaw tama to ito katong kunanta Kudua tabi ita patanan ramba pataling aduan ta tabalidan suling iba beranginta ang kunangan laut dan kayang sama mana tunta hindi kalawang ko biri di bulan pagantianan makarain ka si dede na to rombongan mabinbun to lampasag kakalina iya mo to na keluarga besar Malakiri rombongan na ni Isiriwa Batu Bapak Elsen Balawa Rambo Makbulian Bay Rambo Metanda Mali Laku Bapak Naldo rombongan na ni Indah Malakiri Rambo Marin Dinantedong Rambo Metanda Mali Laku Bapak Renal rombongan na Bapak Hari Timiga Rambo Makbulian Bay Rambo Metanda Mali Laku Bapak Renal rombongan na ni Tasya Malakiri Rambo Makbulian Bay Rambo Metanda Mali Laku Bapak Cici rombongan na Om Duma Malakiri Rambo Makbulian Bay Rambo Metanda Mali Laku Bapak Cici rombongan na Bapak Suni Jakarta Rambo Makbulian Bay Rambo Makwimata rombongan na Mama Ivori Malakiri Rambo Marininan Terong Rambo Metanda Mali Laku Cici rombongan na Desi Malakiri Rambo Marininan Terong Rambo Makwimata rombongan na Bapak Ande Timika Rambo Makbulian Bay Rambo Metanda Mali Laku Bapak Deral na rombongan na Bapak Sarito Tondong Rambo Makbulian Bay Rambo Metanda Mali Laku Bapak Victor yang asal mututu seluruh seluruhku tulong pematuhin mo katungkunan na di mo katungkunan mabinduan buat tabi laku kamu tobang kadidan dan kayang sang manatumi di kobiri di bulan pagantiran makarengmi tabi tahun basat kamu batang di kaleta. Oke pemirsa, sesaat lagi akan masuk rombongan kloter kedua pemirsa di Lataran Buka. Jangan lupa follow Toraja News. Oke, terima kasih bosku. Terbang di udara sejauh Sejauh mata memandang. mata memandang, membawa mata pemirsa di acara ritual adat kampus Solo. Almarhum
Gade Silasa di studio. Dari Malusu pemirsa. Di mana saat ini sesaat lagi akan masuk rombongan kloter kedua pemirsa. Jadi rombongan pertama tadi itu rombongan Patondokan. Oh, seperti itu. Kita rekor dulu baru kita jalan pemirsa. Wah, banyak sekali darah ini, tidak bisa. Selamat pagi Pak Pendeta. Banyak darah sedikit. Iya, banyak darah sedikit Pak Pen. Hei. Kita kembali ke keluarga pemirsa. Dari membawa siri atau mau pangan pemirsa. Jadi keluarga dekat semua, anak cucu dan keluarga besar almarhum. Oke, bersama artis kita ini pemirsa dari video. Dari Samarinda. Video ini pemirsa. Mantap. Oke, mantap Indo. Saya kasih penuh-penuh isinya Sepu karena banyak tamu ini mau masuk. Oke. Oke, kita mendekat ke pintu masuk. Oke, akan berlangsung juga perlambukan pemirsa. Oh, Kilompo Tumang Lambuk. Ya, gue Tumang Lambuk teh pemirsa. Pokoknya tidak gendol. Oh, Kilompo Tumang Lambuk. Mantap dengan alunya pemirsa. Oh, ciri khas studio warna merah. Oh, Leo memang keren. Keren sekali pemirsa. Rutu mau alu. Paturiang kada nene elaku palem pangabisa rato dolo kada manda atato ulangan nabi sarata saluntung lumpa-lumpana yan na batu silambi dioso karangan siratuhan noi sena hoi tolong hoi lain hoi bola hoi datu hoi tiunga hoi karaeng hoi si sunda si dendeng si sedang si dendeng
sangke dirang anda tiulang sama tiang karan kalau aduh sangke dirang sama sabu sama tiang karan makan dia anda tuma pasa menuhia anda tuma tambuan tata tidur hingga lama tata bari kama anda anda selalu saungan latin lambunda tanah matarik kallo tiumba badang adi malakiri siya yuka lamba si baru balana ato tiumba badang adi palawa tanga mo isariga tamo perelei raga mane mangga tual luai na ato pula pura imelendo kumombong tengko si turu tumambabatagan siolanan kumombong tengko si turu di orante karu atu mambabatagan siolanan diyon te tandung kalunaran to sambal itondok abate pona bana nalilimi sababa na palawa tunggasanganna pada mangga nalibong bindang tumadaw anno ina ananay bendan to di poda tumuan ini emawa tunggasanganna iya nene ekipo nene torolo kipo tau bunga torata balayan sialingin na padang di palawa Tontina atuwalle samaran na libungan tondo ton na pangalakamban padang di palawa ton na kurra manaba aturan libungan tondo ko siya yung alamba si barubaran ato tiumba padang di Jakarta Torio tondo di po bali sumbu na Indonesia di po maririn na talo padang di Nusantara lilinas niur melambay tanah surga gelapa si yayo kalamba si barubarana to tiumba padang di tondong tangamu isar riga tau tangamu pilih raga ini emalolan di tondong ian ini napun ini itu dulu napu tahu bunga Tomelau sama balatiro to tutun sama panggung karambau ton angin lau mai ton nabarati paturan-turan iya nene napo nene to dulu napu tahu bunga tulangkan lindu nambangi taru nain tama mata ding kalundo tangan dalo saungan tangan tontuhunna tarbulan na pada di tondon tondona ne malo dai nanna pagasongan siya yuka lamba si barubarana pantara dengan badang di timika ku tole ilangan kumua padang balo kamu tutun bebemi dai nanti tanan rongko badang di timika tarik tinguran dan badang di Papua Tengah tondoro untara naga kalimbu
boga ululuan matawai ta sore-sore untaranaga diput sedanan ranno todio padangan di Papua untam bulan tasara umpari baat dengan ane tangkarawan di timba tontong pono di siyo tontong lempan tummi lambi babangan nate tondo pesungan nate daeran inde padangan nanai bendang meram buah bindanan danan sangka nanai rotosan kayunan na sangka anak kabutuhan pula inde luba abadi hindo puang esungan di sondo totu mampa tame kata aka memang lakuan umpasi sonda luna mansang pisaranna kukua tibungka sa ruang rinding baru-baru di pamadatu tigil lang sa bari ramananga hindi garuga ang pulimbang inan di pesis silitong ka di pipali susilan naran nanay di gembong balaran ng patang salasuga nanay kumarararan dayang tuyot ang abinday yana balaran ng pa di ketugapa randayang tuyot di Borotalo tuy kuwa tabi talo wakan pitora sini paling pisang piyakan pi beran na marasan angga tumirabudal lang angga tumagapunan naur angga anak-anakalian puso na kundo tarabang kung karagas ang kaideran kumumbong sa atiyang karan. Oke, sesaat lagi akan masuk kelompok Mampapangan pemirsa. Bawa sini ke para pelayar senang dulu di ruang tamu. Mampapangan itu adalah semua anak cucu dan keluarga dekat dari almarhum. Tiroy ako pungga pada abay mata Lumingkadikan anak-anak dian na bungso na kondo tarabang apagapagan naragatomer ragudalang anggato agabonan nao Lumingkadikan dunia abadi itu medeuntan numbrasoy na lumingkasitan kesorongan sepu
Lumi osibala batadon sabba belang balang di bolu sidang muurana kalau si bonnoy sinna loller membuat asara si tuama kabu kampura hubungan kabu makombo tolong nasalu panompok ompona pura-pura si tuama sambago diri bintang parum di doruri si tuama tangke pandangan Tari medikan dia mutaru masih sungguh orang di bala dia orang kasih taduan dia kasih nenek dia sangka anak todolo di potau bunga kebendan di sangat lindo susinda hati siapa yang tak terluka hati siapa yang tak menangis ayahanda tercinta orang tua terkasih telah pergi untuk selama-lamanya. Namun begitulah kehidupan di muka bumi ini. Tiada manusia yang luput ketika tita ilahi maut menjemput. Tari mendikan dia taruh si sumbung rantai balai dia merangkak si tadau. Oh, tidak merokok. Iya, ada mana ame kata bera dan nama siman roboting banting ayam mangaraing mi belang na marasan siapa mi si tidak lindo inde mai anak ada dadian bungsu na kondo tarapung pagabagan naraka to merah butalang angka to maka ponan nao lagu kamu anak pare-pare nangka bati paso serang tuyo to mangka di dulu teken main pun di tuo taba lalu sa ilang tenangkan suruh na keluarga tapi kami dong. Ayo, tamat terakhir soal sampai kita ke surga berbawah. Mindan nanti dong teh. Terong na nek desi lo may malakiri na paway matan. Terong na nek desi lo may malakiri na paway matan. Minda terong teh. Terong na ne indah lo may malakiri umpatu paparenal. Terong na ne indah lo may malakiri umpatu paparenal. Hah? Buku jadi silong isi patu. Iya. Ya orang. Minda terong teh. Terong na mama Ifori lo may malakiri umpatu cici. Terong na mama Ifori lo may malakiri umpatu cici. Ya tu lagu sabut teh. Baiklah na sama panggung teh baik. Oke. Kita beralih ke panggung pemirsa. Halo. Baiklah nih Tasya lo may malakiri umpatu mama cici. Baiklah Duma lo may malakiri umpatu mama cici. Baiklah Papa Sony Jawa Jakarta na paway matan. Baiklah Papa Sarito Jong Mitondon na bawan Papa Victor. Baiklah Papa Ande Jawa Timika na bawan Papa Daryl. Baiklah Papa
Bain na papaari, Jawitilika, Abawan Paparenaw. Bain na ni Siniwa, Bago Papa Ersen, Sambuni Palawa, Umpati Papanaldo. Para kita kesuruh, kesuruh aku protokol. Woi, keluar main. Oh, nggak kita main lagi. Kita senda layong tuh. Kita bisa berangkat senda layong. Ditandai man na yan. Ditandai siya. Hindi. Kurin, malotong. Puro ka natandai. Papa, kurin ka mo. Umakuring ito. Itu nyakil main lagi pemirsa. Dia mau daftar rombongan ya? Itu daftar rombongan dia mau? Saya belum. Apa? Mbah. Masa? Berkusun deh. Korean tepat abang kilor main iyo, kilor main. May tanis yung dala tapa akim. Tutuwa na alam may katabi na namin si Manrogotin Banting ayaw magaraing mi. Benan na magkamagumi si Derlindo. Hindi may anak na nalian bungso na kondo tarabang ang gato merraputan lang ang gato maagapunan nao. Kubuha din ni Mani temay sorongan Cebu tangun tandai palisum na balaran nampa taluan sabba tangun nisan tangan rante ang turu dolo na Mani di baun diundin na mo di malolo na buha na kanadalian na bungso na kondo tarabang aminto na takiang gay tang lagi tungkanan lagawatang rigalemi belan na kamu to maluangan ba anteng masigong karangan pa inami laun pasidun duga donan ni keden ni kata palambinan keden ni kata maupuran kumua katonggonan kamarintinan tu rampong tanda kasih ibu utang si biaderan rampo maui mata la si dirlindo kami keluarga katonggonan kamarintinan tu rampo metan namali lagu Bapak Naldo la si dirlindo kami Bapak Naldo katonggonan kamarintinan tu rambo medan namali lagu Bapak Renal la zero indo kami Bapak Renal kadonggoran kamarindinan tu rambo medan namali lagu Mama Cici la zero indo kami Mama Cici kadonggoran kamarindinan tu rambo medan namali lagu Cici la zero indo kami Cici na kadonggoran kamarindinan tu rambo medan namali lagu Bapak Deral la zero indo kami Bapak Deral na katonggonan kamarindinan turang komedan namali lagu Bapak Victor la sidirin do kami Bapak na Victor na gua anak nadalian bungsu na kondo tarabang pagabagan narakato mirrabudal lang ang katong akabunan nao katonggonan milang tema allo to temo langan kitari mamagululong kirang tema maautang kilesuan gua belang nasusimo salun na bating tento kalalawan na Mario la sison na tulamban kiyen do tamate parang di pamahatu la si sulit norong kita mati larong ang kulembang ikuat awe tabu kayo lang musuling kararata ta tibiru susul lago inan tumangka di papatuangki. Oke pemirsa, kita jeda dulu, kita akan kembali sesaat lagi pemirsaku.